بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Simsata sika mwisa ka fulvanalo sur hajj. Nous les tomboutuas émissions. C'est un zété la tien Allah Azza wa Jalla mti dunyati li fulvanalo sur hajj. Ketsaat kam profiter am zabtizay. Et kam je fulvanalo sur hajj. Zavata asika wata mwisa ka sur hajj. Le hajj nonino zavata dimitika. In zavata mandalo. لا فمن إبراهيم عليه السلام تنتهز الحج لحاجة فمن إبراهيم عليه السلام لإذن يتمكى إذن تمبلاس أنا كري الله سبحانه وتعالى لازم تمنازوي أن شؤول أنا تنتهي كذا الحج نبال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج أن شؤول إبراهيم تنتهي كحج الفاس عن شنو أنا تنتهي كأولى تنتهي كحج فمن إبراهيم عليه السلام سمايلن فنايزم تلك غوشيزم تلك دواتيزم هذا ولن ديكاي كون دي تانتيكا حاج أيه بلاس ديزيرت سيسيول سيسينين كاكو أفانو ما تانتيكا زن حاج سي لن فنايز نبال الله سبحانه وتعالى الفاسفونا فزين ما تانتيكا إيس الفاس أنشنو فزين ما تانتيكا نعينين زابتا عنشنو فمن إبراهيم عليه السلام نندي يا أيها الناس ونو سنكون بيننا تفناونا دي دنوا تنتهيك حج فحجوا أتوفنا وزن حج زي فمن إبراهيم عليه السلام تفناونا دي كانوا تنتهيك حج فحجوا أنو منو ما تنتهي وزن حج زي إنو إذن أنتم بايتا كدولي موندا في من الجاب سلسمائي فوي حج période in hajj avul in hajj importance in hajj eza you answer na ton famna Ibrahim alayhi zema tunga tika zele wote tikande tanteka hajj inza vjetenintika labbaik allahumma labbaik ya Allah labbaik zema mal hanshnoze zema mal keknoze you kek zenatani famna Ibrahim alayhi salam نبال الله سبحانه وتعالى أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فجر عميق نبال الله أن شو لا تنتهي كحاجة إبراهيم لا فنمشي بيبال الله بيتنقل زعاب عمني بلاس دي تشامبيزنو ننتنا بلاس يوم محابة تنتهي زي فتشي كم حاج combien de milliards في أول زعاب بستاد الحج عمنين أمكة في أول زي جنة من عرفاء كاجنا أول سنبيا فزي ميسا من عرفاء مسنين حاج منهم combien منهم قوي تيمشون مزو الحج miyala yozan ul mande amina mi janna amina ma tante ka swala zane ze swala katra kajab ato dira ka faiza wakti na juda satam ka swala voyage ma de nan zan ne dem jour miyeza ka ul miyala place sunu mina mande ya mande place sunu arafa yuli al hajj ma islam al hajj wa arafa litina hajj arafa anisan pilien hajj arafa zenul sinabam na arafa fazdan denendemino nananye de tanteka hajj tunga maka fatinabam na arafa istafanino sis hajj denisan zan pilien zay ke yuzan le dem jour yule le dem jour zan amnan na arafa aitikata kumyeze kama no dua masa tan nabi sallallahu alaihi wasallam iza tamsa salatu zuhr de kaaso amnan na arafa izbugot simtaat izmangatka dua jisa kanin maswan nit kazan zabt tampam na sallallahu alaihi wasallam miyala yozan am halin ne dem zufur man de amuzdalifa man de matu amuzdalifa de miyala yo ma yande naza no man de yebid am jamarati am bizemtu am bil'id ano man dem topi vato am ni place anaktelo zi ano bokoza ne wote ze mavita izmano tawaful ifada am na'an funa fazemet possible tivita ndekni am mazhab hafa mlaza fawe makabitan ulama lazo afakatono après le yawm tashri'i nin andutel zemanaika anduna idio zezan li hajj keni zabt zetu kuna tochika amnifutua na fulvanalwen sul hajj amnifutua na zemisatika jo atika milamieza kama nofi fezna amnef vanalwen linef vanalwen zewut tafanteka hajj isto kumiez kama tanteka fifezna am linef vanalwen sul hajj
surtout tena tsy mahavita mifehezana ino amin'ny andron'ny Arafa. Tsy vitan'izay mihezatsika mifoha matanteka qiyamu layl, mihezatsika mifoha maalina, manao 2 rakan, anao atsika anao zay mifehezany mieza aloha anao ataontsika hina dako, anao manaovana intsika, anao manaova 2 rakan, anao bako mihina dako anao amizay zavy zay kely na 2 rakan na 3 rakan zay vitanao, za minimum zay vitanao. Tsy vitan'izay amin'ny folo vanaloana amin'ny Zulhajj, atsika mieza mangataka doa maro isaka sala, isaka sujud, mangatam Allah na ino zavatra ilainao, mangatam Allah subhanahu wa ta'ala, mangatana mba misy atan Allah nino anisan'ny olo zay matanteka haji amin'ny taona avy. Anisan'ny zavatra zay tokony ataontsika koa mieza manao zikr, fatsahovana Allah, kazalanina fotoana zay amin'ny zavatra tsy dikany, falanio amin'ny fatsahovana Allah subhanahu wa ta'ala. Anisan'ny zavatra zay tokony ataontsika koa zany mieza moka sadaka, mieza moka sadaka maro ny folo vanaloana Zulhajj, mieza manambatra relation zay misy havana zay mbola tsy hainkaitsika, mieza zany atsika miantso. Fa io hajj nambany Allah subhanahu wa ta'ala yashhadu manafi'a lahu wa yadhkuru isma Allah fi ayyaman ma'lumat. Yashhad nambany Allah bakony mitsanga vavolombelona amin'ny avantage zay napetraka na Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkuru Allah, tsarovanao maro zany Allah amin'ny andro zay hoe voafetra, amin'ny andro zay nambara zay. Dikan'izany zavatra zay tsara ataontsika amin'ny folo vanaloana Zulhajj, fatsarovana Allah subhanahu wa ta'ala. Zikr anankitelo zay resatsika ny anty zay manandanja. Zikr anankitelo anisan'ny fatsarovana Allah subhanahu wa ta'ala zay tokony ataontsika amin'ny folo vanaloana Zulhajj, ary zay nataony mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam. Iny zany zo ny vanaloana aminazy antsoina hoe albaqiyatu salihat. Iny albaqiyatu salihat fiteniantsika subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dikan'izany ampodiano maro zany amin'ny folo vanaloana zany ny baqiyatu salihat, ny fiteniana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Io ampodiano maro zany amin'ny folo vanaloana. Manaraka zay atsika koa mieza zany manao le antin'ireo mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, izy milaza fa hoe anisan'ny doa zay tena tsara zay nataoko boko nataony anbiya mpaminany talohana kajiaby nambara zany hoe ino? Io miteny la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Io nambara conseil anisan'ny doa zay nataoko boko nataony mpaminany jiaby talohana ka tamin'ny Arafa taondro maro, لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Into muchom nazo fitenena no zani kona ano apia kan Allah zan degré 100 degré zanano 100 kawi anisana no 100 asasua bugo Allah mama fautano kano nisanin nino kafen Allah 100 fautana bugo chivitanzei yuzan chisuul namba lam ta mandila chano amnando zay mandala afatsy zay nilona miotsa. Dikan'izany zay nilona anao izo 100 zany tsy folo tsara koa tsy folo nino le tena tsara mandilitra anao olo anao 101, le tsara mandilitra 101 olo anao 150. Dika zay miotsa foana zany io le tsara anisan'ny zikr. Anisan'izay nino zikr zay tokony ataontsika koa betsaka aminazy io le zikr zay fataontsika amin'ny andro Eid, tsara ampoditsika maro satria sahaba hita fa hoe atao mandeha bazary, atao mboka trano io mahampody maro hoe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Dikan'izay zikr anankitelo zay tokony zantsika atao maro. Iny vantsika albaqiyatu salihat, iny mazany le fiteniantsika maro subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, efa tsay zo izazana ampodinao maro. Miala zany midia le zikr zay fataony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam le mpaminany talohana azy la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Boko le fatel vantsika aminazy io mitenino fanaovana takbir Allahu akbar zay mahatonga atsika tamin'ny androna Eid atsika tsy mitsahatra manao takbir ampoditsika maro takbir zay fa nino anisan'ny zavatra zay tiany Allah subhanahu wa ta'ala. Zay no resaka antsika niany ka amanaraka ndray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب